हार्ट एट्याकको म्यानेजमेन्टमा यो मेडिसिन सँगसँगै जेनरल केयरको पनि उत्तिकै रोल हुन्छ। पेसेन्टलाई एस्योर गर्ने एन्जाइटी कम गर्नलाई डायजेपाम 2 to 5 mg पर ओरल बिडी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। कम्प्लिट बेड रेस्ट for 24 to 48 hours. In diet, first 4 to 12 hours we need to give liquid diet, then soft diet, then fat consumption less than 30% of the total calories, and the cholesterol limit less than 300 mg per day. Bowel care is also important. We need to use mild laxative and avoid straining during bowel movement. During management of the MI, we also need to look for the monitoring of patient for cardiac arrhythmias, extension of infarct and complication. So continuous cardiac monitoring गर्नुपर्छ for the ventricular tachycardia and ventricular fibrillation which can cause sudden cardiac arrest. Daily ECG, infarct extension assess गर्ने, daily examination for arrhythmia, hypotension, left ventricular failure or right ventricular failure, papillary muscle dysfunction, pericarditis, DVT. Most patient improve with treatment. Few patient मा complication आउन सक्छ. So proper management त्यही अनुसार चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब अन्तिममा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मोबिलाइजेसन अफ पेशेन्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। इन अनकम्प्लिकेटेड एमआई मा डे 2 मा बेड बाहिर बस्न मिल्छ, डे 3 मा टोयलेट सम्म हिड्न मिल्छ, 5 to 7 days मा डिस्चार्ज गर्न मिल्छ, 2 weeks मा स्टेयर चढ्न मिल्छ, 4 to 6 week मा काममा फर्किन मिल्छ। सो यसै गरी म्यानेजमेन्ट अफ एमआई इज कम्प्लिटेड इन दिस सिरिज।